Kulandzela lesehlakalo sanga 2016 sekugcileka kwemigodi elili mine. Imayini Vantage Goldfield yasefakwa ngaphasi kwehlelo lokutakula kwemabhizinisi. I-Aquamanzi lekuyinkampani lena yogaceleke yokuchubeka nemsebenzi kule mayini. Isola abatakuli betemabhizinisi ngekuchubela inhlelo dabo tekwenta lo msebenzi wokutakula emabhizinisi ngaphandle kokubatisa. I-Aquamanzi yamikisela udzaba enkantolo kuyovimbela ukuqhubekiswa kwalolu hlelo. Letichibiyelo letendiwe kuletinhlelo tekutakula titsi tinkampani letikabolekwa kuto timali titobhadala tinyanga letitsi 6. Tisebenti nato tibhadala timali temaholo kube yokukhishwa naleli gumbi lelagcungekana nayitsebenti 3 kule mayini ngembi kwekutsi ivulwe futhi le mayini. I-AMCO iyatisekela letichibiyelo. Lokushintshwa kwe-business plan sikubona kuzoshesha ukuze ukuthi kutholakale le container eyagcibedela abasebenzi abathathu laphana emgodini. Okwesibili siyibona izoshesha ukuthi ikhokhele abasebenzi imiholo yabo. Kepha imindeni letsinzekako ayisethembi lutho lolushiwe iVantage Goldfields. Ithembe njani le Macquarie ngoba le company lekuthiwa itofaka imali akusiyo iVantage leyase Australia, ngilenye ikhampani letimele Australia lekuthiwa iMacquarie. Sikuthemba njani ene bameli bethu kanenge babhalela lama business rescue practitioners ukuthi sicela siqinisekiso semali ukuthi ngabe le mali ikhona yini lelethenjiswe basebenzi nema date nanamhla nalokho asikakutholi. Nyaloke le mindeni ithi sento se-AMCO siyefana nje nokubathengisa. Siphoxekile kakhulu kade le mindeni ngoba sikholelwa ekutheni iunion ithatha tikhalo tebasebenzi itambise mhlambe kumqashi bese iyabaluleka ukuthi no lokufanele sikwende ngalendlela le. Kodwa thina kude kuxhumana kude emhlangano la iAMCO ive khona ukuthi thina sikhala ngani savumelana ukuthi yebo hambani ecourt. Kepha iAMCO ithi yona iselihlangothini lotisebenzi nemindeni. Labantu abafika namhlanje lapha sebathembisa izulu nomhlaba because bafuna ukuqinisa ama-political parties abo, abanye bafuna ukuqinisa ama-business interest abo. Bebakuphi eqaleni uma kwenzeka yonke lento le? Azange ke sibayeke, ibona basiyekile bangenela bomashaba, bangenela yonke lezi zinto lezi. Lokhu simile thina so-AMCO. IMacquarie Metals lethethe ingcenye lengu-98% weVantage Goldfield ithi beyifise ukuthi ingakholwane kulosetulu ivule ukusebenza le mayini. Kepha-ke isinqumo senkantolo singahle sikubambelele lokho nokutokola kwalethebenti etintsathu etavaleleka kulo mugodi wale mayini.